Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Saint Peter Secondary School Latlingkot kum sibenta ban rakhiu snam lekmen jong jingtap san posnem aka arposan tarik nailar kala pelong ka one day inter school football and basketball tournament ya kabala panya tak Saint Peter Secondary School Past People's Union Latlingkot haka jingi trelang ba ka Golden Jubilee Celebration Committee jong school haka bala wan bani simbenta takin riu teli ki secondary school ba marjan kini ki school nadal ka Saint Peter Secondary School ki bala wan ya simbenta ki kentop ya ka kentio Chaprang High Secondary School ka JS Memorial Secondary School ka Kendri Secondary School, Kanong Thomai Secondary School, bar ka Umthli Secondary School. Haba phai ka result nagajing yakop yelek kai basketball balai simbenta ki khana kanthai ka Saint Peter Secondary School kalara ekanam ladu bar ka Kentio Chaprang Higher Secondary School kalawan nakakardan ka baar. Nakilai tili ki school ki balai simbenta. Hakoi pat ka benta nagaliang nagajing yelek kai football jong ki khana senrang Kentio Chaprang HS High Secondary School kalara ekanam ladu kat bar ka Saint Peter Secondary School kalawan nakakardan ka baar. Menyediakan rapor berlanggaran kalau ada vision and ideology. Tampil kalau you school, tampil kalau you politician, tampil kalau you national, tampil kalau you punya school. Ini adalah vision dan ideology. Kemudian kalau bandon yang kecil positif bahwa kesini, in fulfill yang dreams yang expectation gitu. Kumpulan yang ini, islam salam yang dari kasih jadinya bergaul kasih di barat kau. Lalu orang agak jadi kenal tu film kiwa, kimal kau kandau, ajusna agak jadi tiup, bar apa lo kalian? Bar yang sab kebagian apa harus dibentak. Tampil agak jadi lagi game sports, tampil harus betul dibentak. Hari kebagian kan kalau bangin nang penbahawa penjenai nang bangin bu adalah syai jong ibriu ki jong ya kajing kernas